Oke guys, kita beli telur gulung ya guys di pertigaan depan Bank Mandiri ya. Jajanan sore guys, silakan datang guys. Banyak juga makanan minuman ya, jajanan sore hari ini. Ada Pokas, cappuccino. Oke guys. Nang telur gulung. Oke guys. Tambah saus mantap ini guys. Saus mantap. Telur gulung Amera. Oke guys. Datang ya guys.